Lasi guys pini ke Chethan menjelam ke lain lo North Sentinel Island penang litum steme arjulong thaipo lasi Ladakh North Sentinel Island lo ke dua tribe lake North Sentinelis pusiki pulo lasi labangso island make lake Indian along Andaman and Nicobar la bangso island apart lo lasi pini labangso lam le Chethan pona lasi guys isi interesting lam ke lain lo labangso island long dam lo bulo nangte majok le dam pustame lapu ang tan men ke dam tu make lapu mena adim nang chili le tum sikong Lasi people lo bulo tangte pini la bangsa video pen chitan pana lasi video bang le pangching man pina North Sentinel Island lo kado ba area like 59.67 kilometer lapen 23.4 square meter lapen kiding bang ke 7.8 kilometer lapen arpana bang ke 7 kilometer lasun ngi chitan ban bang ke hada ke do population bang le chitan pana lasi hada ke do population bang ke 2018 census teng ban bulo tangte actual mate ki jong pona teng ke 50 to 400 an hada ki do tum do pusi jong pon lo lasi lamang so island lo pin code mate postal code bang 744202 hen lo hala da postal code lo lapian adun thu bang ki hada North Sentinels Island lo ki dam chenglam le chan pon 1967 March achklo home free administrator pen lapen 9v Indian merchant ship mate telong pen 106 bang Haroi Sirat truck crew member hada kan palilo lapen home free administrator pen ke dambang Haroi Sirat truck labang so crew member tu maphan lapen telong maphan hala dak du North Sentinels akai tum ke tek mangjeng lo people lama bulodang de lake hala bang so akai tum North Sentinels labang so akai tum ke akapre ka kai phan ke chini ne lapen akapre ka munit phan ke chini ne laso potse labang so bang Haroi Sirat truck labang so administrator pen ke dam labang so telong ai hu phan lapen hal bang so crew member tum phan ke tek mangjeng lo lapen kapre ka hormu pen alang tum kacitan iyo hormu pen labang so atilong labang so crew member tum phan lapan administrator tum phan kai tek pangcheng lo lasia batai stem labang so North Sentinel Island lo kedo labang so Sentinel is akai tum phan kaching kidam je phan batai stem unsuccess lo lasi labang so kidam hot bangini kopai kelang no pen ajok aprandam nang lo lapen halabang so Sentinel is akai tum pen arideng pen tinang lo lasi kopai ke 1990s hot labang so anthropologist ahin men kedam hudwang ke labang so Sentinelis akai tum ichu hormu narikol kapre thesire hormu stimenang chuding lo labang so kedam hut football kadaga west hei hui kapre ke pathu son stime pon pilo halabang so hudbang ke samjin pen labang so anthropologist a professor made halabang so anthropologist tumen ke ka vizidam hudbang ke halabang so ahoring samjin pen vizidam long lo lapen chitong nam long lo Las naglista me chini malabang so North Sentinels up kay tung mga chitong dam ching bang piamen. Las nilinang than po labang so men makay inut anthropologist a professor madhumala chato padhyay pan si labang so Sentinels akay damin ke kachitong dam ching lo laban halabang so kichu hormu kapre stame ke pon piching bang lo ke thon dam ching bang lo. Las non magi kijut si North Sentinel Island no ke dam labang so ka visita malam le than po na Jutsi ka visitam je thana bolodang te 4 January 1991 labang so aning kan si ki jutsi Indians Anthropological Survey Director pen lapanari sangho tumben halabang so Sentinel Island along paledam lo las 1997 aning kan Indian government pen decision NC labang so North Sentinel Island along ke dama bangke ton pon koklo pen labang so island bangke paben pon cheklo